Nihin December nili thong ni kul lali daha kha post Thawng Chimnak sham kan thok changlai Falam le Mindat a Nitin Kahdohnak a Ummi CB ni Teinak Cheukhat an hmu Chim brotherhood ni akalpi mi Falam le Mindat khwala Kahdohnak chu Cheukhat arau chang I Nitin in I Kahdohnak a umbang in Chim brotherhood ni Teinak Cheukhat zong an hmu tia CB Chimnak nol ngai yomang ni achim CNO CNDF Chimnak nol ngai salai timi ni Mindat le Falam a I Kahdohnak chu Nitin in a kau abepi mi SAC sakhan Pawl an tangri lakho ding in kan izuam leo asi tia achim SAC ni Falam khuchung long a selo in Falam peng khote lumte zathlir le surbung vanlong bual ti bantuk zong a vanlong in bom thlaknak atwa tia thei asi Mindat Kahdohnak kong hepe tlai in yomang ni Mizaw Ralkap ni Mindat khwa an control di chang ti mi hi chu adik lo mi asi khochung SAC mun khwarnak kan lak mi tampi a Ummi kan control kho mi mun akau dau bia asi tia achim November ni kwa in CB ni Falam le Mindat khwala Kahdohnak an thok I Mindat a SAC Ralkap Pawl ni in tampi an khangchang Falam le Mindat khwala Kahdohnak a AA Burma National Revolution Army le Generation Z Army zong ni CB Pawl jal dau an bom hna tia thei asi Ramleng a Ummi NUG Minister Cheukhat Myanmar jam a anjak lut Ramleng a Ummi NUG Minister Cheukhat chu anma le munjam cheu a anjak lut I Mizaw Ralkap Pawl thajang pek nak le Biaruah nak an ngei hna tia thei asi NUG runven nak le Minister U Jemon Phimchon nak le Minister Jatwepan leijung chuak thilri le Minister Dr Thukong le adang Minister Cheukhat ramchung a an phan tia manthak in an langtar jinma pin PDF free tu pakhat ni ramchung a SAC Ralkap an thian nak luat nak munjam kan ngei changna NUG Minister le Deputy Minister Cheukhat zong kan sin a an Ummi dawthlan nak a aken kip in khwa akan khan pi tia achim NUG chan Karlak President Duwala Shini Ramleng a Ummi NUG Minister Pawl ramchung a ragludi ulo ramchung a thajang kanisar siam hna lai I dawthlan nak hi fakpi in kan kalpi lai tia November ni kul ni ruk a forfial nak bia arakchim Chief Minister Pu Thang ni Hliampu le Mizaw Ralkap Pawl Vehvat na Chief Minister Pu Thang le Chinlen chawza bu Minister Pawl ni Hliamma apu mi le adam lo mi Ralkap Pawl chu si in a anvung Vehvat na tia Chinlen chawza ni theitarnak atwa chu Vehvat tak hun a chun Chief Minister Pu Thang Minister Pu Robin Minister Manaki Minister Pu Mungrung Lian Minister Salai Joseph Lalramloma Minister Salai Zathong le Chief Justice Dr Tial Hinha an ital kan hnu okos thlachung zong a khan Chief Minister Pu Thang le atwan pi hoi Minister Pawl ni tlang khwala Kahdohnak a ral adawmi Ralkap Pawl an Vehvat bal changna TNLA le MNDAA ni SAC he Cabuai chung Biaruah kan du tia an Thanh la shutal in shandram chak lei khwa tampi ala tu MNDAA le TNLA ni SAC he kadai I Cabuai chung ton Biaruah nak ngai kan du tia thong thatnak an toa TNLA ni SAC he ton Biaruah nak ngai adu na kong chu November nikul leninga a theitarnak atwa bantuk in MNDAA zong ni December ni thum a theitarnak atwa ve teluk chawza ni anhek na ruang a ta an siam tlai TNLA le kukang siam tlai MNDAA ni atu bantuk in SAC he I Kahdohnak ngol I Biaruah nak ngai ding in timtua nak an ngai hi asi tia an zum MNDAA ni Tiluk Myanmar jamri a Teinak a nak nga le Raljam Pawl zone kan ruah na ruang a atu bantuk hin becha nak kan ngai hi asi Myanmar jam chung in chua kan itim lo I ma te uk nak nol angai mi hun ram ngai kan du ruang a asi tia thong that nak a an langtar ram khel Biaruah nak hi thajang kan pek bantuk in SAC ni siam nam in akan daw asi a chun siam nam in le rul nak nol kan ngai ve tia MNDAA ni alangtar chap